Richare hermano y anga aparecerunga. Ari hermana kay programa kanyari kung kanya. Dios manta. Uyari kuna. Panay, kay domingo ta kono kanon to kawas ka dirigina iglesiape pastor ning kono upajano ka dirigir kan nya upahmanta. Ay kay hermanos Ari entero kawaramanko. Lebre manchari ka bone, manchari ko kuni Ari hasta ni mana atini ukayar parini cari. As kay hermanos Ari imaina ta tjay bro imang Ari panay ya cari cewek ceda. Ay hermano, imata kan dirigina gimana manchari konki laki konki manchay cosa diriginaga nyapahmanta hermano fanta kirinaga suma Dios manda mañaki chay kalpacha songoy kipne señor ocupaba instrumento y kan ocupaba ni nay gitian hermanoy chay berka nyapah paspak ama manchari konkicho ni tahyakis oyachkanki kusis katukuy songong hermanos tachari giyashanki nyapah Ya panay, pero nyapah manta nokak kepat khamusyan iktuk ke khamuan ko canta kawayan ik nokak sari. Jamanta kepat ka hermanos waking king saman iskayman kong tapita parla pepinggo kusyangko. Jan waking nitas punyo kong imaj kampis punyo syayang kunya tari cahitari imay na tatruway man panay yacha chiwaya. Are hermano punyo kusyangko parla kusyangko. Pero, hermano, mana ya janjis hermano kau seni yakis kamsa. Sino kaladu mo wahyai kuriku takiri cingki. Palak kuna taps wahyai ki nyopah man takiri cingki kang mai mantas tak sang cai mang. Kang hermano nyopah man tak saspaga. Tata Dios mampuni kong hyakui. Ama kang liapi kiriku itu kampah hiai nilai kipi. Ni kampah hiai cai nilai kipi. Sino ka tata Dios utilización ka instrumento gangi. Hermano, Ajinato nuanchis Dios pahkalgan beg, a ver ñaveri hermano. A ver ñaveri kay tata Dios palabranta, kay proverbios librope kingsaka akapi y chaymanta fiska y sokta chiflay pinisiaska. Chayta leer panay. Are hermano ñaveri. Bye, a ver leer cosas ñaveri kay tata Dios pahkalganta. Ajinata ning kay tata Dios pahkelkaskan. Tukoy songkoy kiwang tata Dios pe atinikoy. Ama kampah yachakos kajay kiwang ka atinikoy jo. Tukoy imapi roas kay kipi tata Dios manta yuyarikoy. Paiming sikang nyanta posasongka. Chay hinak ahitupuni kasari tata Dios pahpalabranga. Ajak noga kay beses ka. Wapu ya los seima no kasmahyachane dirigita nispa. Chay entos mano wales chuka siya mai panay. Chay mana alin chukang liapi kirikus kay kaya hermano. Sino ka kirina kitiyang Diyos piyana panasunta. Iyanay kitiyang yanapay ng kampi kasyas kanta hermano. Ay hina kasyan ari cosa pacha panay. Ari iglesias pe hermanos, hermanas si dirige la ofician que chay pachaka. Ama pone kanka ni kuito no kasumasta yachane dirigita no kasumasta takitita yachane nespaka. Tata Dios man pone atinikoy pai yachachison kasumasta llampo sunko kaita kachamanta dirigita. Aritaya kamay sumah min kasyang. Santa palabra kita, ucap sapasman, huyaran na iba. Yang caciway Diyos tatay, Santa palabra kita, ucap sapasman, huyaran na iba. Kay pikani Diyos tatay, songgoy hukuman, kancay gamuay. Kay pikani Diyos tatay, songgoy hukuman, kancay gamuay. Bendeciway ko Diyos ni tukoy wawa
kita Chagray kipipis yang kanay kupang Si Astor Uyarita Melon Kijayga Visitaría como que Facebook nesta, Instagram nesta y YouTube nesta que programa Dios manda Uyaricuna sutiwan. Gustawan ko na kama. Tata Dios amin sa versuncha hintirun fiesta. Songoy ukuma